Mjini Kinshasa ambako tamaduni hupotea haraka na ukosefu wa usawa kukita mizizi, mbunifu mmoja anafanya kila awezalo kuiweka hai sanaa inayokufa na kusahaulika. Je, urithi unaweza kukupelekea ujikimu? Ubunifu wa Afrika unakabiliwa na changamoto mbili: kufutwa kitamaduni na tofauti za kiuchumi. Jawabu la Jess kwa hilo: unganisha tamaduni na ujasiriamali, halafu wahusishe wanawake. Katika mji ambao tamaduni zinaangamia kwa haraka, Jess anauliza swali gumu. Je, ni vipi ikiwa mustakabali wa ubunifu wa Afrika uliandikwa tangu jadi? So we're working specifically on Congolese aesthetic and design. We're working with Kuba Textile and Mandombe. Mandombe is super interesting. It's a script that was created outside of the decolonization process. And it's a logical system and symmetric system based on two numbers, the 5 and 2. So that was the first collection we launched about 5 years ago. And we're very happy because it was shown in Paris, in New York, in Milan as well, and recently in Tokyo, Japan. Kutana na Mandombe, ubunifu ulioletwa kuchukua tena utambulisho wa Afrika baada ya kufutwa wakati wa ukoloni. Jess aliona zaidi ya barua, aliona lugha ya ubunifu yenye nguvu ya kutosha ya kuiandika miaka ijayo. Mandombe ilikuwa ramani ya kufikiria upya mojawapo ya tamaduni za mavazi ya Afrika. Mavazi ya Kuba ambayo yanachanganya Mandombe na rafia. Because it is a language, not just aesthetic, it can be applied on different mediums. And that's why today we're using it on textile, but also on furnitures. And we believe from this it has the capacity to build heritage pieces, contemporary pieces, and most importantly, we have the IP still sitting in the hands of the workers, in the hands of the artisans. We're not just diluting an aesthetic to sell it outside, but we're actually presenting our identity in our own terms and making sure we create world-class products. We needed to give structures to their creativity. We needed to give structures so that they won't have to struggle in order to do things. And we organize them as a cooperative. We meet at least 4 times a week in the workshop, and that's how we're able to make interesting products. That's how we turn, creative African mythology into a job, into craft, into real profession, and that can create livelihoods, and that can create economic power, economic industry for the people who make it. Kuba Textiles inauza bidhaa zake kwa maelfu ya watu Ulaya. Ila wanawake wanaosuka aghalabu malipo yao ni madogo. Ila Jess analibadilisha hilo kwa kuwageuza wasanii kuwa wabunifu wenza na sio vibarua. We dedicate ourselves more to completing our clients' orders, and then regarding the designs they request, we also have to make an effort to respond exactly to what the client asks for. But I'm proud because as soon as I finish my rag, I get paid. Women artisans in the craft, in the textile industry, they're the one who hold the knowledge, they're the one who hold the technique. So working with them would make sure that we value this creativity, not just from a marketing perspective, but we're actually using them for their skills, for that knowledge, for tradition that they've honed from generation to generation. And they are the key level to move from just an extractive craft to actually building something from them. There are a few, and as a general rule, the creative industry, the craft industry, works a lot on exploitation. If you look at the data, on a finished product, the artisans usually get 10% of the price. So on $100 piece sold, $10 would go to the artisans. For us, we're shifting this narrative, and you're using technology to do so. So now we're moving to 90% digital payments, so mobile money, transfer, and that removes the opacity of cash. Kwa pamoja wanaifikiria upya Kuba Textiles kwa kutumia Mandombe kama msingi na kuhakikisha watu walio na ujuzi wana thamani pia. Jess analipeleka wazo hili mbali zaidi. Mwaka huu studio yake ni shule ya mafunzo, sio kwa wanawake, sio tu kwa sanaa, ila ujasiriamali, kwa sababu utamaduni tu hautoshi, unastahili kukimu maisha.
It's very important to have this capacity building, and that's why we're building a school today, because we want to double this number by the end of the year, so moving from 20 to 40 women, in order to really build the capacity. When women control not only the craft, but also the income, it changes all the value chain. Turathi si bidhaa ya makumbusho, ni vuguvugu. Jess anathibitisha kuwa ubunifu wa Afrika unaweza kupambana na umaskini, ukarudisha utambulisho na bado ukapendeza sebuleni mwako.